Ta hagani ke por nga wan biang shafi da gani ka program ke bangadan ban ai biang shafi la magaktin ke jong blay. Nga sngongo yu blay ba hadin mangala pelat ya ketu ke jingkren jonga. Ke banga ai kerteng ayu pinle au snem ubawan. Lani unu snem arajar arvusau. But ngayon idan shibon ba ki viewers ki bapet lani ki nongpet ya ketu ke program. But ngadangit scam balik ipet kadawalong ba ublay ukta iki bat ngangit ukta ipi babisngap. But mentag Sngi nga kwa ngan kren ni ka waypat ka jingikai kabanga nget bagani ka jingkren kan longru ka jingikai kan longru ka jingilap kan yarap ru ipi babin snutho ya kaban penbet yaladi Shwaba pinrung baniat ertat bro sisnam hagani ka jingim kaba ublay labu ingi hagani ka pertai. Ka khubor ka banga kuangan keren mentag silani ka jingi kai ka banga kuangan ai hagani ka por ka day ngan keren syafang ki Arngut ki Heh Spah haga Bible. Ngan ong biang sisian ke jingkren jonga nga ai kerteng ka ki Arngut ki Heh Spah haga Bible. But nga da snow pala ya kini ke jingja jong kini ki Arngut ki Heh Spah haga ni ke Bible. Bala record lani latho daw Lucas kadai kabadon lang hagajo ke pitch jangan ke Bible bamarsen plate pilalap yakini ki Arngut ki Heh Spah nganget kamdai ke basujaran khat kadai kabau blade mensi makhot uyalam ya Lucas habau tho yakini ban bu yaki mar persha hakini ke pitch kabangan sepuli hakmat jongfi Jowai ka mangan kran ni ki Arngut ki Heh Spah lani ki kinja brio ki brio spa na kwangan clear Jowai ka ni ktin na kwangan ongi fiba ka jing rio spa ka jing dan pisa ka jing rai ka trai ka ta ka kamai ka ji ka jing dan spa ka jing im kamdai setia ka babakla kamdai ru ka pop Lada pio eka daga lenti ke badai. Namar lapan singaw to bakla ya ke babun. Baka jinglong kristan kadai daga jinglong duk daga jingjenjar. Kata kadai ke babakla ya ke bangayo iya ke Bible ke klemlong kumta. Abraham de beriu berus patam. Salaman de beriu berus pa. David de berus pa. Ujo bro de beruspa. Lapin pulin ke Bible wat u Jisu tangi ke Jankop jong uru ki sipai ki hapane khalai. Ban ke kwangan ong ifiang ni ke por wala ising to bakla. Habang ke kran ngam kran ni ke spa ke pau ngam kran. Re habang ai kirtang ni ke jingkran jonga ki Arngut ki Heh Spah. Na kwangan peni ki yepi ba ujisu dan problem bat kini ki brio andai kadan ke jingi kai ke bakrau na kini ki Arngut ki Heh Spah wayu de banang ban penan kambat wayu de pamnang ya kaban snotho bat kini Arngut kin long ke jingi kai ke bakrau yangi mentagisngi ngini pule ya uni u Heh Spah u Nyngkong naga gospel ke jong Lucas kelanong ka bakhat pra. Nabi puli yaune naga dekhat ka bakhat pra ka ongkum ne. Wai unong sensyar ulakli u udong. Kunong ikai babaha ngan le kumno. Banganyo ya ka jingim bam jukut. Uji su te ulaong u balay ba mekhat babaha nga. Mdano babahan re tangway ubau blaiken. Metip yaki hukum, wat klim, wat peniap, wat to, wat sakilam leer, buram ila ukpa bat yalaga keme.
Uti ulay tuwang yakini baro ngala sumar nadu mendang Khynnah. Uji suti haba ulayo Sngaw yakini ki ula ang hau. Sakaway medang duna. Diengdoh aka baro kat bamedan. Samru hagi beduk. Dimenyo ke Jingiasyllok hagi beneng. But tuan buat inga. Handai haba ulayo Sngaw yakini aka ru. Ula Sngaw si shikat day naba ulang Heh Spah Habau jisu la yo I baula le Sngaw si ula ong kabada yaki badan spa ban le sut apo kahima gibneng naba kalong khamjam ya ka ut ban sut lengba ya ka thliu thnia ban yo Heh Spah ban sut apo kahima kejong play. Ngakwangan keren namar ba nga keren ni kini kejing keren jonga tanga po 4 minit kumalay po pra live ko 9 minit nga keren. Tagadaw nganom la bangan keren lut benia ya kini nganuan ra tangi ke bedon kam. Fik lada pipuli ya kini kejing jang ni. Matthias utho, Marcus utho. Na pipuli hau Matthias kada to shai. Bau niu de samla brio. Pipuli Matthias kun lang bakhat kendai. Ka to bau niu de samla. Hangi hau Lucas ka to bau niu brio. Ude samla brio, ude unang sensyar. Ude uba ong nak dikibai kentian uba wat blay uba bat ru yaki hukum bat uniu Khynnah samla ndai tangata nalona ta udan ke spa shibon ngan peni ki jinglang babha jong ni khendiat hakini ki Sngi ladadanu samla ubadan kerdan ladadanu samla upalang unang sensyar nong peniat. Ladadan ki samla ki badan spa lele shibon. Kam duna ki ban kli syabang ke jingem bam jukut. Hari ini kat ni udan ke position. Udan ke jinglang jingem ru ke day ke badang dan dang samla. Udan ru shibon ke spa. Henry udang let show Jesus Christ. Bandang kuatip saya ke jingim ke babam jukut. Ladang keran na kata kaliang uniu samlau de bakrau. Ubah pedeng jong ke jingdan jong ubaro kat kini ki aka. Udang kuat banwat you blay. Nang no pinyo ki brio ki buku muniu Khynnah samla. Ubawan show Jisu. Singap ngan puri gini gong. Ukli yo Jisu wang. Kunong hikai babha. Ngan le kumno bangan yo ya ke jingim bam jukut. Kejingkeli kam day ke babakla. Kejingkeli ke bau keli ke day ke badai ke jing shisha. But ndau uniu Khynnah samla ulet chu Jisu ukeli ke jingkeli kumnongan le manganyo ke jing imbam jukut. U Jisu uang ha ui gini kiktian uang. Balai me khat babahaya nga. Mdanu babahan re tangway uba ublayken pitip ka nagkaktian kaday agajing siya kabajili ubaha ba Jisu wang balay me khat babaha wamdan babaha tang ublay agajing siya Jisu umut ban ong yun Khynnah balay me lay khat nga babaha naman tang ublay ubaday babaha lada me klempat nget yang bangaday khunu ublay lani bangaday ubawan na benek ngaday ublay balai melek khat babahaya nga. Namamdan babaha tang ublay marway.
Pandaladap ong ini Jisu ong ini kitin. Ong metip ia ki hukum. Namar hagini kepor kadang dei hakaya jangka hukum. Jisu keliu ni kena samla ong metip ia ki hukum. Uni kena uyat ong. Jisu ang metip ia ki hukum wat klaim wat peniap wat tu wat sakilam ler buram yu kupa bejala kekeme. Uni kena uyat ong yakini baro ngala sumar nado mendang kena. Hangi ngakwa ngan peni fi kawai ke jingkran ke banga jukran berabor. Fi ujisu yang banunu kena. Ujisu keli unu kena wa metip ige hukum wa ngatip. Ndai tamu ngatip nga sumari yaki hukum baro nado badang kena. Lada kedai ba dai daga hukum bau yo yaki jingem bam jukut. Ujisu jendala ong yo u kublai shibon bamela sumari yaki hukum nado dang kena. Hari ujisu ukrem ong mumta. Namaru Jisu aba wan cakap pertai uyoi. Badaka jingle jong brio, badaka jingle jong hukum entan lat yo brio bon let sebenang. Nak kata dau Jisu wan uang ini kiktian. Ka hukum la aido Moses. Hari ke jing ai badaka jing shisha kiwan Tangling ba Jisu Christ ang Yohanes. Hagalanang ka Nyngkong jong Yohanes. Baru Jisu yang khmat jong ni khna samla. Ukli wa ang metip igi hukum ni wa ang mdeta mga tip na sumar. Fiyo iyo Jisu ang ni wa ang igi kitin wa ang wang kemudian dah yo ini yo sengau boang sumari hukum dan kena hak jing sisa kala depan biang namar ba kanile le gedang de report dengan hukum dari Jisu wan kenang nama yo baka hukum kamla ban yarap yo brio kamla ban penpoi beneng yo brio. Nak kata kadau Jisu yang ni wang ini kitin sengap nganda puli ngam ang mga ang Jisu. Jisu te bola yo sengau ini ke ru ula ang hau sakaway medang duna. Sakaway medang duna. Lada pimut banwan show play daga jingle jongko hukum dan jingduna bet. Namam dan wairu bakop. Hanya ni percaya balak ban lelot ni hukum berok away. What Apostle Paul abu talk shiti shi Philippi. Wang ngadai Farisi ni Farisi. Naga judge Israel ngadai naga judge Benjamin. Wang bawa kektian naga hok kaba naga hukum ngam dan jingram. Anai dah pipet bah Paul. Udan kawai ke borem kesakadai udang ya no lang yo mau jong ke jing peniap yo Stefan kan kum go hukum go ang mewat peniap dan jing duna hawai pu wai breu bekob hukum lada ka hukum ke biang Jisu numuan nama raga siti ke afsa senang ba arabi puli ke pra ka ang ini kitin nama daga jingai la penemengi daga jingai om daga jingle ba no breu unom yo ban sengau serang bala fi pej bang ni la daga dei ba biang daga hukum uniu kena udah bersumara do dang kena reu Jisu ang sakawai medang duna pite buang ke wang uyo ibu dei bodu spa wang kele de tu spa dia no iki bemedan ai beduk but wang many ok jingin show kenya benang but sawan buat inga pipet na gani Bible ndau yo sngaw ini ki ru ula sngaw si shikat de
nabaulang uba Ri Spah Fitabem haka hukum kedan gawe gektiin gabaang menamani giwe pagi belai lait nanga ong try uni wat ladau le igi hukum re udang penlong belai ke Spah pi ban Ri Spah kam dai ke babakla handai lada ke kini igi jinglong belai ketu igi dot not uji su yo i bak kadang dan kejing bakla hau ni kena samla fitip walit puli bakla igi ni galendong ban Ri Spah kam dai ke babakla andai kejing iet igi Spah ke bakla kejing iet Spah ketu no igi jinglong belai ke besisha kejong belai na kata kadau ngasupin fiang ni bau ni kena samla ubah Heh Spah uya kendo marhamat balu Jesus Christ usumar gi hukum ngau le no bau pet no Jesus Christ uklem yo ya ga jing bam jukut namar bangala ong lepai fing am la ban kren lut igani ngakwangan pen fi gani wai kitien ujisu wong kalong ko be yo badan Spah banet chege hima ka jong play kadang khamsuk igo ut bagan rung lambai tliu tnia dan ki breu berkat baklai gani syangan ong fi gani ko par lada fidan ke Spah ka bapio da ka bapitre sitambat ublei ukur khu pi roi ke jing tre jing ta fidan ke jingla bapin peniat bat pinang ban manage ban peniat ban fidan sibun ke Spah kam dai ke babakla hari ke jing bakla barok dai lada ke Spah ke peniat je fi balada ke Spah ka yo lut ke dot note jong fi balada ke Spah ke penmat la lut fi ke kata ke dai ke babakla tam ha ke jing compare the fi wat jing bam jukut compare la fi sumar hukum kat no rela da Spah kadang yo e dot not empat dan jiminto e ruam namar ubadai ban syong ga dot not jong kibrio udai tang try jingi Jesus Christ batang mo ubayap na kabenta jingi batang mo ubat ha galenti mangin let sebenang wang ngang along galenti ke jing bat ke jing shisha dan balaban wan chokpa da eru dai tang lang ba jong ong Jesus Christ bat la da Spah ke kini ya ke jaka ke jong jisu hang ta ke bakla dan we brio phone changa wang ikini kikten wang bestor nga kwangan kelina fi uyo ke Jingiasyllok nang no ukuli nga wang hatok kadai shisha ba mangi ki brio ki ba kham Ri Spah ngimyo da beneng nga ong yung umano ba ong tu tu but lakut na kani ka mga puli mga mentan ukuli nga hato ka lang kumta pastor nga ang yung ukum niya ang wat upadukru haba iet Spah hi utaro unom yo beneng nga ang yung uigini kiktian nga ang ba pidan nong trey yung wang nga dan riungot nga ang balay pipo ikinong trey yung wang mga suk kawai ka sait kali way pun khoj senteo way pet hayeng way shet kumta terter way let yo kumta na mau diburu Spah ngong kata te kapiang gan ba ngong kapisa kalong tik kumta lada fidan sibun kinong tray yang bat lada pila ban peniat yi kinong tray baro nriungut bakila ban tray hapok ke kaman jong pi mlele da fibu sipongut ru andai ka babakla ka dai balada pihap ban tray ma pi bat bagi nong tray ki kelalong kenrat bat pihap ban penbiang ki nong tray kata ka dai ka babakla ngong ke Spah kalong tik kumta
Lada pidan spa, pilaban peniak juga spa, pim kapnap, pim benut, pilaban yarap juga beduk, pilaban ais kamu play, pilaban yarap juga kamu ke jom play, pilaban penbiang ke khon ke tim, penbiang ke lop juga yang ke sam, ke spa kedai ke biang tam yo brio, kedai ke ba uplay ukur khu, hendrai lada ke spa kala longken rat, bat pila hap agak jing peniak jongka kata kala bakla, bat day nak kita kedau, ukumen baru orang besar ku play shibon. Ngadan sibun ke spa na mga tres hitam na do mga dangkna. Baru ang mentangaroy. Ngam kuha mga do benang ang finom do benang la da fi IT la de. But bafinang iya kaban syakri u blay daga jingdan spa jang fi. But uniu Heh Spah u Nyngkong ini po isik ni ke kubar. Uniu Heh Spah u Nyngkong udu iya ke jing imbam jukut. Namar ke spa ke tu no. Kamentoi tu kejing tip hukum jong u tu kejing sumar jong u ye hukum ke klementoi eru am nama ke donut jong u ke dan baga pisah ngan peni fi saya weu Heh Spah but ngan da peni fi ke bible ngalengo ba ba ngapule bible ngayo I begini berar uniu Heh Spah udan sene uniu weu Heh Spah udan sene but uniu Heh Spah udan ni de badang samla uniu Heh Spah de balarang ba Uniu Heh Spah udah nong sensar, uniu Heh Spah udah unong chief tax collector, uniu Heh Spah udah nang mustad, uniu udah nang mustad, uniu Heh Spah udah dan sini, singap bah, udah tip hukum, uniu agak jing syau udah jiu. Uniu Heh Spah udah jiu, tamau ni tu tip hukum tip esho, tangkau ke jing fair. Uniu ukwa ke do jisu, uniu ukwa ke do jisu. Matong ini pet ke jing bakla ke jong uniu Heh Spah udah Nyngkong, but ke jing biang uniu Heh Spah udah but uniu Heh Spah udah sakayos. Ngan pulih fina ke negeju lenong ke bakat kendai. Lukas kalau bakat kendai nak dekat ke Nyngkong kau ni. Anda ularung sepok bat udang ya ilang baik ke Jericho. Hakmi ubriu berketeng usakayas ulang urang ba nongkrong lani uta officer he ubapet ye ke tax ke tu par Jericho. Ulang ru ubriu uberiu spa. Uniru dei Heh Spah. Ula persang kenang manyo I jisu udai unon rei umla na tau pat ba. Naba ulang ubalengkat kerenyang. Nama kata apa ulang mare syakmat ulang kio ulang Diengdoh ba unyo iu naba unsayat na kata kalenti te ba jisu lapai kata jaka ulang kemit ulang yo iu ulang tihu ko sakhayas to de hiar no kloi ru naba hagani Sngi gadai yang bansa hayeng jome ulang hiar no kloi ru ba ulang pediang sngoba yu jaka balek man. Ladang compare gini bro Arngut kalau ke cingker khu tamangam tip ngamyo porsho ring ngan keren ini sakayos katugan ni gini ke por uniu de jiu uba Sohthri Jericho udan aga office ke bahalor ba udai chief tax collector udai uba lum khajna agani ke por but udan ke kam ke ba uyo pisah shibon. Udah belengkat ke renyang, udah beriu pada officer he. Kumno ko ke Sngi jisu wan poy Jericho. Baru sakayos uyo snow sebang jisu. Ukang talai ke office ke ba uyo pisah bro Sngi. Uknyano ke tabaro ulet mare asura komu Khynnah red bat nama bau lengkat gerenyang umare kham shkhmat bat wat lat kumno nganyo iyo jisu ukwa banyo I ngala jukren teng ini ke kubar pikwa na embanyo iyo jisu umare kham shkhmat bat nama bau kwa palat banyo iyo jisu umla ukiu wat how Diengdoh ukiu dieng ni ubriu pada officer he ubadan pisah ukiu dieng ngamnget bandan gibriu ke Heh Spah mentah ke badan kedan bagian mare surak bagian kiu dieng uni kendo kita bara
nama gadok not chong gakwa palat banyo i Jisu. Uniu Heh Spah uba Nyngkong udah kendo markhmat. Kan ba uniu Heh Spah uba ar. Udah balarang ba udah ubalengkot gerenyang udah mare sykhmat ukwa taman jiyo i. Udah angnot palat banyo i Jisu. Bandau Jisu rung aganang ba Jericho. Dihajar kipat bagi buat ringkat bagi Farisi. Napai hatra jong Diengdoh umensi mukut jong blay ubadan hau Jesus Christ uyat hu yu Jisu baudan ubriu hangni jorong dieng ubakerteng usakhayas ubakwa banyo i yame nanot banang mensi mukut upen shailut yu Jesus Christ baru Jisu pet jorong dieng uang yu sakhayas khat dah kekerteng uang Kusakayas to the here no kloy tu na bahagi ni Sngi ngan letsa agayeng jong ma fikir ang Jingiasyllok ga bakrao padang ni unibri uba Heh Spah uba Nyngkong baru Heh Spah uba ar uniu i lo de Spah baro ulet wat banyo i Jisu unipat udan Spah bat ka lek riu niam, lek riu play. Kop ia kecing sumar hukum na dudang red. Kat baka donut kedan Jowai, uniu sakayas. U ilut ia ka office, ia ka puram priu baro ukiwa lor dieng, mudur kiwa lor dieng. Bau kuat palat banyo i. Fitip nam ngan ong kawai kekten. U play u yo i, ia ki bakwa banyo i u. Ngan ong biang sejisian yang kita kekten. U play u yo i, ia ki bakwa shisha banyo i u. U yo i u sakayos, u khad daga kerteng. Ngan ul banang kepenkin dit, dia u sakayos, bau Jisu tip daga kerteng. Siya nga nang ifiga ni kapar, wat ia figi besngap ang neo tip, u Jisu ka dalot chong fi, maru tip ru, ia fi daga kerteng. Habis ngap yang nga kini kaparo, habis ngap bapi angnot na pipay angnongan bakla. Wali ngap bapi pay angnongan duna angnongan bakla. Ngap dan ayu ka bau blay kutai ka danot chongfi. Nai perkat niam, nai perkat ngakwa pin ngap. Sakayos ni umday riu niam, umday riu le Jingiaseng, umday bersumar hukum ni beriau. Uni ulang sisur. Wan mare ki ulor Diengdoh kwa palat banyo i Jisu. Baru Jisu usngau iet yon sakayos. Nama utip bau de brio ubam de ban le kum ne. Kiwei ki badan kedan dan Spah dan buram kinum le kum ne. Harau ni le. Wan mare. Bat ngan peni fi ne. U Jisu na try jong Diengdoh udan jing pen pau. Wang sakayos Hiar hagani Sngi ngan le sa hayeng chome. Ngas ngat baga Bible ko ang ula hiar no kloy ru bat ula pediang sngo bahayo u da kabalek men. Blay wat ig breu gi Balang kumta. Sangan penifi. Habakila yo i ga tati gi kren knyum bro gi dong ula le ja po yeng man tia basa baru breu bopop. Nama sakayos de breu ubabam sap. O Jisu rung mantia haga yeng jong breu babam club. Jisu yu ang ngakhlaman siya ni ka pertay nam tagi bahok ngawan nam tagi bapop bagin kalaga bamot. Bagini ya criticize ki kren ben yu Jisu boleh tiaba sa haga yeng jong breu bapop. Mereka Bible kong igini giktian. Kat bau Jisu udang syong bam. Haga yeng jong sakayas. Ngayo i gani kaba ngajupuli gani ke jingjang ngajus ngatanat. Bau Jisu khlem kren yu sakayas. Usulet ban rung haga yeng jong. Tang bau let ha yeng jong sakayas. Yakaban banumpen ram yo sakayas. Andai bandalet sa miet hayeng jong sakayos.
tang kata ke jing le ke jing pen pau ia kata ke jing it blay ke besisha kala biang man kata yo sakayos ki babon ngi ngi sin ngi shakri blay ngi rong tang ngi brio ke be shakri ngim jule rong ngi brio ki bam shakri blay baru sakayos tang kani kala biang ngi uban kata ki babon ki isi utip na mau de babam sap ki isi na mau de belengkot ada Jisu udawan samit. Berkata ke jingle kalabiang bau syong mar persya baru Jisu. Kia bam. Ke Bible ko ang kumne habau la yang jaj sakayas ula ang hau try. Hakmi ia ke besitang na ki eke eru ki jonga atry ngan saai ki beduk bat ladang ala shimklap ia ke eke eru nau nonuru bamudu ilam ler ngan sesiopat sausya. Ujisu ula ong u hagani ke Sngi ke jing penem kalawan hagani ke yang namar bauru ulang khonu Abraham nabau khonu briu ulawani ke banwat baban penem ia ke balajano ngakwa finio bahai gani ke jing kai gede ke bakham jeleu ke jing shisha nganyele ban kren khamstet namar bakala kut ke por Tapi yo iyang ni ndau sakayos yo kendo Jisu le iyang sakayos kadang ke jingta no play kadang ke jing it ka bau yo no Jesus Christ fi kata ka penlang yo uba umat ke jing it jong Jisu udu no ke jing it spa fi ununu breu beshem Jisu shisha it niam it shu ke jing le niam it shu ke it sparo it buram breu ununu bala shem shisha yo Jisu u isi lo dike eke baru sakayos u man lagi sini u perkat tangkum no manio bisa mentau sakayos uang tra shiteng nagi jingdon jonga naki bangadon barok ngan ai gi bedok bat ladang ala shim club nau nunu briungan sil sausha kabamut ke spa kamdan shu ga donut ke jong sakayos habau shem Jisu Fitu Khynnah samla baru spa mana uya shem Jisun reg spa kadang don ke jing it spa kadang don baru pet ngasi udo jing embam jikot kal bau sakaya spa tip hukum tip niam tip eru am handai uya kendo Jisu ukwa palat ban yo I Jisu ban dau Jisu ulet ban it yo ban penpau ia kata ke jing pediang jong u yo sakayas sudah ka kemen pediang yo Jisu ban kata ke kta yo sakayas Jisu Nyngkong klemong ye andai ke jing it jong blai ke badan no Jesus Christ ke kta ke don no jong sakayas ban dah bau sakayas u shame ke jing it ke jong blai ke jing it spa ke do no no pedang it spa u ba nga it blai spa ngani tu pi klem it blay unono brio pada it shisha yo blay but over shem blay ke spa kam dan dorio but fi pulina ke Bible ngan peni fi gane uji suru yang jaj wang kumne wang pen bena ke tu ke jaka brok wai wang hagani ke Sngi ke jing penem kalawan ke yeng ke jong sakayas tang bagadan ke kektian ke bangga syait sakno menchua ke bawang namar ba usakayos ro ude khon jong Abraham kani kektian menchua nga kalong ke be majus ngo wit ini kektian ba ujisu ulet ban ong ke jimpen em kalawan kani ke yeng nama ude khon Abraham masai perkhat ngi bamdai khon Abraham kum nongin yo jimpen em replay ngalap bagadan ke jing mut ke bejeliong ne ia ke mangan kerentang kendiat berkata kadai balai bau Jisu ulai wat yo sakayas but balai ba uong naba ukhonu briu wane ke banwat but pen eme ke balajano fitip balai bau ong nama ni de khonjo Abraham fitip balai kedau kadai nabin pulih kitab Genesis yo Abraham udah beriu badan ke jutang baru belai berduai bana ke pateng jong u kin miki sim kin miki bekrau kin miki betip yo belai kin miki besyakri yo belai nak kata kedau kata ke Jingduwai ke jong Abraham ke krau adu kata ke rung yo belai kata ke jutang ke bo belai yete ba nak yeng jong Abraham unum ino kin pai yo belai
But ngayo ibo Jisu hagapor ke jong undawan ulet banwat yo sakayos hoit namar bo sakayos u kwa palat ban yo i Jisu rei u Jisu ulet wat ya kata ka bala jano na kata ka jutang ka bo blay yete baru Abraham kani kani ke jingker ku bukrau figi longing longsam ngam ta ke skinga yang ni nga lap ke gospel na shakri yo blay preng jing im ka bamlang menshua Haringa syam yo turai fitim ngam ju ai buram ini no de blay bawat inga but ubasham inga but nga kelalong kumne ban syakri yo blay gadai ngadan ye mai yang ibadwa inga bat sngi bat met fitim ke Jingduwai jong ki breu ke jutang ka bagi te baru blay kadai ka bau blay adin de ki bonsnam unwan wat Nakata daw pigi kimiki pa aba fiyo sngaw gini ki jingkaran me nagi sngi yai duwai khmat jong blain me nagi khon ka pateng ta ka yeng nama ka jing shakri jong pi ka jing kular ka babidan baru blay ka jing duwai ka jing jaw mat jong pi ka nomle no u blay ka wagi sngi unwan wat ya kita kibala teno ya ka donot khmat jong trai unai wat ya ka pateng jong ki bat ngakwang anong fi teng dan briu be shuang ani kitu ko yeng tu blay pen imlot kitu ko yeng tu blay yo am kam dai kum ta u blay ri wat ni ong na mau ni de khon jong Abraham namar khon u briu wan ban wat ya ta ka bala jano fiti balay ong ya ta ktien namar ujano na ka jutang ka jong Abraham unum laban ja usakhayos udah na poka Jingduwai ke jong Abraham menshua udah na poka jutang ke bawa Abraham yute baru blay baru Jisu wan man pendap ikata badai dia kata daung ngakuang anong fi ke ni por Arngut ini gi Heh Spah we de bedang samla we de balakam rang ba we kendu Jisu and rei ke Jingiasyllok ke bat ke donot baru du Jisu we pat Spah udan kerdan tambah kuat pelat banyo i Jisu. Ndau ya kendo Jisu. Ke Spah kam dor. Baru yo i jing imbam cukut. Kabang kuat nganwan syafi kendiat ini por kadai. Kan nungut na preng jong fi ke ni por. Fi ngap ini ke jingi kai. Pet bayo dan ke ke balang ke jingwit yo blay ke jing im jong fi. Yo fi it palat ni ke jing im. But pidu no i jing it jong blay. But video iga jing imbam cukut. Dua iga ni pa bapinum iit palat, iga priu na iit palat, iga Spah na iit palat, iga khon kiksio, na iit palat iga ka jong yeng, na iit palat wat iga niam ka jong pi, na malada pi iit palat iga tu ka kam ka bapitray, ne iga no pila pindu iga babahatam iga jing im, balik taga iga jing imbam cukut. Terdaw yang nang neng kekuangan keren ni fi begini ki Arngut ki Heh Spah kam dai ga baklaban dan Spah hari ga jing bakla ga dai baga Spah kayo iga donot bat u play dan shu ga jing im jong kitu ki preo kat bau sakaya sang ni ga Spah kala shong kenro kala shong ngan ong me kala shong lenga ga donot jo penban u kwa yo i Jisu bat ndau ya kendo Jisu ga Spah kam dan dor ngakwa madagi sngi ngan duwai fi. Banadu mentagi sngi. Bapinang banyaj khamat nang ni. Plain kur khui pi ke Spah ke pau, un kur khui pi ke kam ke jam, un kur khui pi shibon ke ke. Are kwa ba ke jingker khu kan kala long blay fi. Ukwa ba blay un bat ye ke jinglong blay, ukwa ba pin eat you Jesus Christ. Ukwa ba pin eat ye ke ktien ke jong blay, bat ba pin shakri yo blay. Dagalenti ka batamay bat ka beim. Mas ngongo yo blay bahabang apuri gini ki Arngut ki Heh Spah. Kadai ka bayarap ruwat yang ngau bakran ang ni bangan la ban pikir. Bangan iit palat eke jingim. Ray bangan iit yo ni utray. Ubalang unong penim jong abat jong fi. Ngini duwai gini ka por. Wat nom ya pli ka jingim bam jukut bat ka pisa bat ka eke. Namar ka kraw palat. Shadow bam cukut ngan duwai kutrai nga duwai bagani ke jingkren jonga kan kita yanori gi brigo bopet but I ni ke por ken tribal mensi mo ko yuni kai ki bakini shambat me ken try kumau sakayas u shambat me
Spa kam dan jaka syua ke danot. Belang ini ke beri bagian syam shishay me. Baka jing khuslai ke jing ke spa ke buram bertei ke buram ke niam kan yaplet baru. Bat kini yo ke jing embam juga. Bat ngadanget ya play me yo sngawi ni ke Jingduwai. Men kata men kerkhui ke ni ke beri. Kiba yo sngawi ke ni ke jing keren. Tuai ke ni baru ada ke jing ke keteng ke jong jisu. Amen bat. Amen bat. Amen. To blij een goede vie. God bless je man.